Biyag Di Tao. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baruman na drama, kablawan te pa ni Sir Larry Gumangan, ni Rix Vlog, ni Ma'am Florenda Kimpaoy, gan Excited Elephant. Intay nga ro dandanggan ti episode 263. Dito'y drama tayo, Biyag Di Tao. Bakit? Sapay la ko mata makatunusam na kiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyam na kiti anak ko, ha? At asad-sarot da. Tayo ni spoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko mat ida bagbagaan. Awan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatak dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo, ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmer. Agyaman akdilya, ha? Ay ayatan ka mat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lokatan tiri daw. Ada ni lola yaw. Ni Juna? At dararamidog, sika na. Ala, siya akong timangilokat itiri daw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo kok, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpot ni Delia, mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka niti pa nagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Ang mawatan ka mo't kiti no nang asawa ka manan. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasao ti inalay di asawak. Okay lang, si kakit imat. Awan problema kanyak. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang, awan problema. Agyaman akpagat, ha? Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawak. Manong, inalam ka di tiwalat ko. Anya? Iti anyaga po nga laak ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwartak. Dahito ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka day tita. Naragrag mo ijay silid mo. Anya, kita akman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline ka tanday ta, balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglaing kang tumot ngagpabasol. Adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama pa nag-eskwela? Ay, kinapudno na bakit? Nilola dati mangmang tad iti kwartada. Anya? Numabalin, jak ko makayat ang mairwam dagiti ubing iti dakkel agatad. Kayat ko ida disiplinahan may papaniti kwarta. Ngam, inispoiled ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti dagabrudak. Ngam Elmer, sikat ti ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day bakit? Iso na lang taliklik-likak tayo makisinubang iti sigud akatugangak na mabalin. Nangruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod na gawid ak ti Pilipinas. Elmer. Diyak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. Rumbang laang. Tanarigat no mairwam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. John, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Jak amo taglaba. Isuro ka no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto.
Iti kasta nga edad yu iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yung ti agluto. Manchak, jak amo. Sika na tagda ka mat. Ha? Isungarot ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para laba iti kawasmi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asurwan nyo dagiti trabaho dito'y balay. Tapno makatulong kayo mat. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosem man mat to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, ha? Di mo latan iwara iti datar. Anya ka mat tita? Nabambanog ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpalang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Unan! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa, tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy, basol kon! Gusto nga ro din ha? Di na konsermunan. Di ti man balayo ti pagturugak, Lola. Uray siyak, Lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha, apay, anyat inaramid na di ababae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano anya, ibagayo. Baon a baon. Wen Lola, jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din, timang ibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola, Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idi-aday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga ro ka ni Papa, Lola. wen Lola, ta sigurado asaan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamot pukawan ti paggrabangak. Kas amada kiti anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kayat apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga rod. Ngam laglagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok ngagnaed ije balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwen nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan day ta. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Kapan kan na? Tababae ka. Sikat yung gluto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to tiyag gao. Dua kayong agluto. Agtinulong kayo, anak ko. May isa ko malatisa, oh. Alan. Imbes ko mangamin nga ije balay ni Lola ti pagnaudak. Ngaro, mabanbanugak dito eh. Naimbag pa ija balay ni Lola ata, senyorito ak ijay. Anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada hindi ubing tapay. Sabali ti ugali da di makal iti sidong ti Lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasiyo tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na ije balay ni Lola. Ura siyak, papa. Apay pumanaw kayo. Saan nyo kayat ama kuriktar dagiti mading aramid nyo? Diyo kayat ti maungtan? Saan nakasta Papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapo iti panangasawa yumanan. Ura siyak, papa. Adan kain nagaw mi iti atensyon nyo. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana pudno day tangay bagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungatak man. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia.
Kolehyon dagiti anak mo. Agigidanan ti paggastusam. Mamang, Tsamba-tsamba lang mat ti panaggarden mo. Tasan mata ka na yun anangin na tinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardangag pala dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang, tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Ha? Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagyamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti poder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itak mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti mauray yu at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrod, Delia. Anya, panawan da kami, lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadalda. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumay baybayan. Ano sam ida nga isuro iti trabaho, wan? wen, awan problema iti dayta, lakay. Imbilang kun nga anak dagiti anak mo. Iso adyak to ida baybayan. Elmer, aganad ka iti pagilyan apapanama. Wan, Delia. Aganad kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailiw da kanto lakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo, wan. Di ako maliplipatan. Wen, Papa. Di usok-sukiran ni tita yo. Agadal kayo anaimbag. Kumadayo Tapno maipayan kayo iti napintas a masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaamon dagiti kawas mo, Jonah. Wen, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaamon dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasayaat nga ron. Ala, ingka ang gaon, John, tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, Aljon, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasayaat ti kas di amakitkita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Aguri-gurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Wen, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Uray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo. Iso apilitin nyo ti manganuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisaan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisaan. Matumban tilamisaan! Anay ko! Ipatok ko! Nagsakit! Agya manak, tay may ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Tanasakit ti sikat ko abumangon. Natinagak ngamin, idi imuliak itilamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya,
Dual daw matan, ajak nang nangan. Nabasan sa mo ti dayon, nana. Kapilitan tajak ba't makapanijay si balasang ko. Tajak makabangon. Hala. O sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo iji ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo iji balayo. Ni, di kay agsangit, anana. Makasangit ak lang amin. Tanitak man lamalagip dagiti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawad na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali, nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na, nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak. Nga oray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray nagsakit di panagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan kadagiti apo ko. Pakawanan na balasang ko. Ay, nanana. Awan kanyak dagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo, anak ko. Nakalpas kayo niti panagadalyo. Agyamanak, taing ka edyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpat tara paap mi? Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Kani Mama Delia. Idawaga mo iti mama ni Titayo at Delia. Uwan, papa. Ngamin. Impatag na kami kaspod nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman ak matunay kan ka, mama. Tano di gapukan ka. Saan kami ang nakasurong agtrabaho iti yung nagtibalay? Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurom kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ak anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ak anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itatana katurpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agina na kayo matan. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, napigsa pa nga agtrabaho, anak ko. Basta di kayo umadayo. Agnegosyo kayo lang dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkabsat ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayak ni. Agdadan na tayo amin. Kapda kamin tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Di mo tagidaksan no makuriktar ti madi nga aramid mo. Tamang ipanagnak dayta napatag kay ti maysa a tao no kuriktaran na ti bidot mo. Ala papagayam, di tanti nagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless.